Assalamu alaikum. Hello guys. Today you will learn important phrases in different languages, in Arabic, in English, in Turkish, Kazakh, and in Russian languages. So let's travel together. Let's. هيا نسافر معا. هيا it means let's travel. نسافر معا together. Hadi birlikte seyahat edelim. Al kеттік бірге саяхатқа шығайық. Давайте путешествовать вместе. So, مرحبا. Hello. مرحبا. Yeah, or you can say just Assalamu alaikum. Yeah. In Turkish, merhaba. Ya da Selamun alaikum. Қазақ тілінде инкада саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? In Russian, здравствуйте. Или привет. So, مع السلامة, it means goodbye, bye-bye. Yeah, not only مع السلامة, and also you can use إلى اللقاء يعني أو السلام عليكم. Yeah, for goodbye. You can say that. السلام عليكم for greetings and also for goodbye. Hoşçakalın ya da görüşmek üzere ya da selamun aleyküm. Sağ olunuz, aman bolunuz. In Russian, до свидания. So, sabahul khair. And in English, good morning. In Turkish, günaydın. Қазақша, қайырлы таң. In Russian, доброе утро. Лейлату саида, it means good night. And in Turkish, iyi geceler. Қазақша, түніңіз тыныш болсын. And in Russian, спокойной ночи. Шукран, in English, thank you. Teşekkürler. Рахмет, спасибо. And then, please, تفضل. For shukran, you can thank you. For thank you, you can use in English. For example, you're welcome. Yeah. And also in Arabic, you can use لا شكر على الواجب. لا شكر على الواجب. ليس تفضل. هذا ممكن تفضل. جيد. ولكن نستخدمه يعني أصلا نستخدمه لا شكر على الواجب. جيد. In Turkish rica ederim ya da bir şey değil ya da sağ olun. Қазақша оқасы жоқ. Жерде кішкене негізі қате кетіпті. Жауаптары жарайды, оқасы жоқ немесе бәрі жақсы. And in Russian, пожалуйста. Орысша дұрыс кетіпті, қалғандарының бәрі кішкене қате кетіпті. Окей, жарайды. Ары қарай. لو سمحت متى نحن نستخدم لو سمحت when we use لو سمحت. So for example, لو سمحت ممكن أفتح الباب. كذا لو سمحت ممكن أفتح باب. لو سمحت ممكن آخذ قلم. يعني excuse me, can I open the door please? يعني in this case you can use لو سمحت. Excuse me. It means affedersiniz. Burada iki fe ama sadece bir fe kullanıyoruz. Affedersiniz. Not affedersiniz. Ya, sadece affedersiniz. Кешіріңіз, извините. Maismuk, what's your name? Adınız ne? Atınız kım? Немесе есіміңіз кім? Как вас зовут? Мумкин аль-мурур. Мумкин бе, мумкин. Yani al-murur geçmek, пройти. Al-murur.
Please, let me through. Lütfen geçmeme izin veriniz. Lütfen geçmeye izin veriniz. Geçebilir miyim? Tamam. Лучше тише. And in Russian, разрешите пройти. So, أخبروني. It means, can you tell me? Can you tell me? Söyler misiniz? Айтып жіберіңізші. Подскажите, пожалуйста. ساعدوني من فضلك. ساعدوني. Help me, please. Yardım edin lütfen. Yardım eder misiniz? Yardım edin lütfen. Yani көмектесіңізші. Көмектесіп жібересіз ба? Көмектесіп жібересіз ба? Көмектесіңізші. Өтінемін емес, көмектесіп жібересіз ба? Жиі қолданады. Жарайды, помогите, пожалуйста. Уктуб хаза. Write, to write, it means катаба яктубу. This хаза. Bunu yazın. Yazmak, to write. Bunu this. Мынаны жазыңыз. Напишите это. أعد من فضلك. من فضلك. أعد أو or you can say just كرر. كرر tekrarlayın lütfen. Tekrar edin lütfen. Yani tekrar etmek Arap dilinde yani karrir tekrar etmek. Yani bu Arap dilinden alıngan söz. Tekrar edin. In Arabic olmaz bilmiyoruz. Şöyle. Tekrar edin lütfen. Repeat. Repeat. Қайталаңыз. Өтініш. Повторите, пожалуйста. لا أفهم. I don't understand. Anlamıyorum. Ben seni anlamıyorum. Мен түсінбеймін. Не понимаю. Я вас не понимаю. هل تتكلم إنجليزية? هل تتكلم إنجليزية? Do you speak English? English'e konuşuyor musunuz? Siz ағылшынша сөйлейсіз бе? Вы говорите по-английски? سيئون. سيئون it means bad. And kötü. Türkçesi in Turkish kötü. Қазақша жаман. Орысша на русском in Russian плохо. Bad. Хорошо. Жақсы. إيه. Good. جيد. كيف حالك؟ الحمد لله جيد. How are you? Thanks God. I'm fine. So يعني هذا يعني يكفي. бүгінге жеткілікті деп ойлаймын. It's enough, I think. Yeah. Görüşmek üzere. Қош қалың. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Ассаламу алейкум.